ejina Kumawu abato ya ekoso no emu na yamade boni na ewuku de nchembo nhyira febru buti wasante montemo na ni disa abato yi echipa na wakopie mu polling station ahodo bi ye wo no na ehɔ no mo no na wone wo mu ekoto aba ne bitutun komo no mo kyese MPP amayoko no echiche 20 cedis ene obeto aba na aba okra party card ye kyese wampani ampa wo yoso no kokoko amayoko nipa no ama 20 Ghana na foforo bi kyeremu a woni card nti wanya bi nti wa pile pa ya wo kyese wo chase kan dia wonche na obi anya bi na ewuku aboansema no sei aha ayewo no ewo Kumawu abaton peso so by-elections ya na egusu edi akire na yedu wo no ha sei no ede ye wo machi ha sei minim se ho ne ye MPP ni bi fie yedu wa emabuna ha nyina dodo na aboafu adan a wo mse wo mahu se MPP fo no chesika 10 Ghana ne 20 Ghana cedis ye ju voter ID card ani ahwesa wo to aba na ye de amount na mintimi hu nukra be na wom ye ne mrante ni nkomo ohene nukra be na wo sa asemi buzanfo me din di Evans Evans would do ha say na dia na wo hu ye nukra be na MPP fo cheska wa ha nukra wo mi say cheska na emom anu ano ebisi wa ha ndc fo omo chedu edibo spray esa anopen so ma sa cheska MPP fo cheska na nya nwanwa obi e pese ni party na dai ebe we ni MPP fo cheska me odi ma me say tenzi mi nkoto dwanu a meto ama no na emom o se mi tum hwede obeboa me na ma yede ma to aba no ede ama no ohwe se nu nkomo uhu de no kure mu Jessica ano pa ya ndisi fo mu Jessica ana no mba cha duro ana tenzi mbi za mfanto bibi ni nkoto aba no Jessica bia ndi nyanwa bia Pia sikane de nyene na omo be start ya che omo acha free mbe tenti omo acha na nyene nso na be san anwen sikane omo de ba be je Ghana ska ba yi ni ma be beto akọ eno ana Pia one thing they say ko yepe kroni mpuntu epe kroni mpuntu ipo ba ko timi ko ji sika ese no ho na ye kroma na etu kroni ye ho kire ye hwe Kumawu you see ade 10 cedis 20 cedis na mo cha no mo mpe yempe ne kro yempe dada ye hwe Kumawu potiwe na empotujuma bia ne wo krom ya adada nko last year sa na mo ye omre sika dada ya na mo to aba no na mo wie mu na mo fa aba no ko ye this year yempene this year number 2 ma hwan mo to ne sei to ama Tom C o mesesa Kumawu ma ye ye ko no o mesesa Kumawu ma ne mpuntu omla ye emabunu no ye nya dwuma nye because ye blewa adodo